89-yılda көтерілген жігіттер Жалал-Абад шаарына қош келесіздер. Құрбандыл құшыға кешіңіздер менен, құрбатты достар, құрбатты қонақтар, алыс жақына келген меймандар, мына бұйырса бүгін Жалал-Абад облысына кезек келіп, бүгінгі жолаушы достық Шаштақай кешімізде ең жиықтаушы ресторан Ақ дастархан үстінде көріп тұрғансыз сіздермен қуаныштамыз. Бүгін өзіңіздер бардыңыздар, көріп болғандай, өзіңіздер менен көргендей, күндізі менен ертеңнен баштап Шаштақай достық спорттың түрінен мендештер өтті. Еме әлбетте бірі жегеткен, бірі жегілеткен, жегіп алған жігіттерді бір құттықтап қоймайды ме меймандар, бұл шоуы. Барғанымыздар, рахмат. Еме, ұрсат берсеңіздер, мен алыстан келген меймандардан Амир Саптан бері 2-ден шақырып тұрып, бұл жаққа шақырып бір сөз беріп қойыңыз. Бүгінгі майрамдық кешемізде, жолаушы кешемізде расметтерді ашу үшін өзіңіздің 89 жылдардың арасынан әрбір облыстан шыққан Амир Саптар өзіңіздің доскелерден сөз берейді баштатыр. Туреле, ұсын бөлі. Gerek ama orada bir çıksın var ya, süyle şurada açık verir için. Voleybolda biraz arbalatma olsa orada açık olsun olur, gireriz. Adam bunca yakından alısta medeniyetmenen daha gitmeli. Düşmanla göğürünün düşman çıkarıda Kırgızistan'da çek bolup durgan Batkendik çigitlerden daha biri öpüldü çakırayın. Bugünkü İş-şaranın sap başında turgan, özünün bir egeysiz еңбегин арнаған Жалал-Абад облысының uyuşturucu doktorun en başı sağında turgan desемден жаңылышпайым, Құрманбек Ниязбековқа bir қол шағылдың үшін бейітті жатырғай. Рахмат, онда бізден көнден шықты. Ассаламалейкум, құрметті достар, бір туғандарым десем деле жаңылышпайм. Ушул берекелүү Жалал-Абад жергесинде ушундай Алланын буйругу менен ушундай бүгүн жолугушуп отурабыз. Биринчиден ушул уюштуруучу топторго, Жалал-Абадтык досторго терең ыраазычылыкты билдиребиз жана таазим этебиз. Рахмат ушундай жогорку деңгээлде тосуп алып, ушинтип дастарханыңарды жайып отурасыңар. Анан эмне айтмайлы, ушинтип сүйүнүп ушундай жолугушууда жүрө берели. Дайыма ынтымагыбыз бекем болуп, ушундай достугубуз арттырып, мындан ары дагы көп көбөйүшүп дегендей, бири-бирибиз менен жакындашайлы, катташайлы дегендей. Дагы бир жолу ассаламалейкум, рахмат жигиттер. Geldi, алыстан келген ысык көлі боласы бар ма? Бір қол шағып ойлы, мұнакей, өкіл келіп тұрады. Сөз сізге кел. Ассаламалейкум, жигиттер, Аллахым разы болсын. Бүгінгі күн өте сонун күн болып жатат. Жалал-Абадтык бир туугандар, чоң рахмат. Аябай жакшы тоздуңар. Бүгүн берекелүү сон болду. Ынтымак жерде береке бар. Өсүш бар, ийгилик бар, мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин, ынтымагыбыз өнүгүп өсө берсин. Алга 89! Рахмат, Ысыкөл облысы рахмат орын алсаңыз болот. Сизге терең ыраазычылык. Талас облусунун өкүлүнө сөз берип атам, жигиттер. Ассаламу алейкум, 89-тар. Барсыңарбы? Алла разы болсын. Эң биринчи Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун, мактоонун баары болсун. Жана ушу Жалал-Абадта уюштуруп аткан досторума Аллахым разы болсун. Кечеден бери баарыбызды тозуп, ушу сый тамактарын уюштуруп, оюн-зоокторун уюштуруп берип атат. Баары жакшы деңгээлде болуп атат. Кудай буйруса, алыс жолдон келдиңер.
Эң башкы максат ынтымак, биримдик жигиттер. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Мекенибизде тынчтык болсун ар дайым. Ар бириңиздерге, үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат каалайм. Тапкан уул-кыздарыңар илимдүү, билимдүү болсун. Дүйнөнү дүңгүрөтсүн. Асманда жылдыз көп болсо, жер бетинде кыргыз көп боло берсин жигиттер. Баарыңарды рахмат. Баарыңарды сыйлайм, урматтайм. Биримдик болгон жердечи өсүш болот да. Ынтымак менен эле бири-бирибизди көтөрүп, жакшы жагыбызды ашырып, кемчилик болгон жерди жашырып эле жүрө берсек, ийгиликтин баарына жетебиз. Кудайым буйруса, жети дубандын ынтымагы мындан да кийинки поколение жаштарыбызга биздин жакшы жактарыбыз өтө берсин. Ош акелердин жакшы жактарын алып, андан кийин оюн зоок болуп атат, тамак аш уюштуруп баары жакшы болуп атат. Колунда жок, кыйналган эже карындаштарыбызга, майып болгон туугандарыбыз бар. Ошолорго көп жардам берели. Буга чейин да көп иштерди кылып атабыз. Эң башкысы Аллахым ыраазы болсун. Ар бириңер садака кылып берип аткан садакаңар кабыл болсун. Садака 1000 баленин алдын алат дейт. Мусулман баласынын эң куралы бул дуа дейт. Бири-бирибизге ар дайым дуа кылып жүрөлү. Кудайым буйруса ошол жерде таптакай тамак аштан ичип, ар бириңер бизди тапкан ата-эне силерди сүйүп күтүп турган балдарыңарга аман эсен жетип алайлы. Амин, амин. Рахмат. Талас областына разышылық орнатпас болып, кезек Шүй областының өкілі Болшаула. Ассалаумағалейкум, жалпы достор, классташтар. Жалаң 89 жылы бар, 2007 жылы бүтүрүүчүлөр. Баарыңарды бүгүнкү келип бергениңиздерге ушу жалпылап 89-лардын атынан құттықтап беркенімде үшін келгендерге разышылық айтпауыма уруксат етіңіздер. Баарыңар ушул жакка келип отурган 89 деп 2007 жылы өтүп атабыз барыбыз. Эң биринчи бул жака Талас облусундагы алдыда айтып кеткендер ынтымак учунда аткандан кийин бар ушул оюн зоок аста болбоду. Бүт артта калды. Аягы ынтымак менен калып атпайбыз барыбыз. Оюн бүтөт, баары өтөт, ынтымак калат. Ошон үчүн баардыгыбыз ынтымакта бололу. Кандай гана спорт болбосун, эмне болбосун, ушу бири-бирибизди ушул жерден келгендер жүз карашып, көргөн жерден учурашып, саламдашып, алек алышып жүргөндөй бололу. Баарыбызга Кыргызстан ушу кыргыз жерибизге тынччылык, аманчылык, ден соолук барыбызга, үй бүлөңөргө, баарыңардын үй бүлөңөргө ден соолук. Ата-энеңер астыңарда болсун, балдарыңар алдыңарда ойноп жүрсүн. Астыңарга ошун бүт бала каалаган жакшылыктарың бар болсун. Өзүм эмнени кааласам баарыңар ошону каалайм. Бүгүн буюрса абдан көп келчүлөр 89-ларындай көрүп аябай сүйүнүп атам. Баарыбыз бири-бирибизди тааныш болуп жүрөлү. Талас облусунда айткандай ол жерден баарынан болбосо 90%-ды Талас облусун тааныйт окшойт да. Жанагы эмне деп эле шашпай айтып берем, бөлөк группадан бар. Ол жерден ушунча киши карап турганда мен көп келе сүйлөгөн эмесмин, бир жолу чыгып атып окшойм. Кичине сүйлөп кеттим, анча кемчилик болсо кечирип коелат. Таластын жигиттери чоң рахмат баарыңарга. Allah razı olsun. Областынан өкілі келіп тұрған. Ол шабайыздар дос келген. Нарын! Ассалаумағалейкум, урматтуу Кыргыз Республикасынын 89-жылкы бүркүттөрү. Биринчиден ушу жерге барыбызды чогулткан, ырыскы берип жаткан, ушундай жакшылыкты өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берип жаткан Аллахка 1000 мәртебе шүкүрчүлүктөрдү айтайлы досторум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламаттар болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кабан астына барайт, кабан сен кандай улуксуң, кандай бийиксиң" деди да. Бирок сен канча деген адамдар зарлап алышсаң ушу сени көргөнү келет деди. Мал жанын курманчылык. Бирок сен менин бир үммөтүмдүн көңүлүнө татбайсың деди да. Ушул жерде отурган ар бир адамдын көңүлү ошол Каба таштан да бийик. Ушул жердеги көңүлүбүздү көтөрүп, бириктирип, башыбызды бириктирип,
kılınan dualar bilen, kılınan hareketlerinin ardında gölde, Bakkende katarımız günden günge köpeyip keladat. Allah'ım uşul mersebesini kut kılsın. Güç bara düzelet deyip tuğanlar. Süyle çiçek olsun, göre kılsın olsun deyip. Eğer uşul mersebeyi, uşul jakşılıkты kıla göre turgan bolsak, biz Kırgız mamleketine, dinge, elge kızmat kıla turgan жерибиz ушул 35 yaş taş çaynap turgan убагыбыз да. Har bir жерде айткан сөзүбүз өтүмдүү. Мурун киши жашыраак болуп көп киши укпагачы, азыркы учурда ушул жерде толуп турган, күчкө толуп турганыбыз сөзүбүз өтүмдүү. Dinge кызмат кылсак дагы, мамлекетке кылсак кызмат кылсак дагы, элге кызмат кылсак дагы, ар бир жактан талбай турган убагыбыз досторум. Har birinizlerden үйүңүздөргө вакыт калат. Аллах берекесин берсин. Ынтымагыбыз арта берсин, катарыбыз дагы көбөйө берсин. Сыртта жүргөн мекендештерибиз аман эсен мекенине кайтып келсин. Мамлекетибизге Аллахым өнүгүп өсүү берсин. Баарыңыздарды ушул жердеги жолугушууга келиңиздер менен куттуктайм. Мындан кийин ынтымагыбыз бекер болсун туулактар. Улуттун кыргыз улуу журт улуулардан куралган деп, сай-сайдан келип чогулуп, дарыяга куялган деп. Мына ар бир жерде чогулуп келип, дарыя болуп ушул жерде жакшылыкка күбө болуп, жакшылык ишти кылалы деп ниет кылып отурабыз. Кылган ниеттерибизди Аллахым кабыл кылган болсун. Иншалла Көлдө өттү, Баккенде өттү. Азыр ушул жерде Жалал-Абадта өтүп жатат. Мындан кийинки очерет нарын оңайса келип калыптыр. Баарыңыздарды күзгүгө биз ылайыктап айтабыз. Сентябрь айларында туралаабыз биз дагы сүйлөшүп кеңешип машбарада береке бар дейт. Бизде климат кичине суураак болот. Ноябрга калтыра турган болсок, баарыбыз тоон ичик менен барыш керек болуп калат достор. Ошон үчүн бизге эртерээк нарын оңайса бир жабадырмак биригип, жакшылыкка күбө болгон бар бересиздер деген ишеничтерим туугандар. Амир сап чакырайын, ошол болсун. Assalomu alaykum. Mana kelip qoldim. Jigitlar, O'shton jigitlari bormi? Assalamu alaikum. Bir tuğanlar qandaysыңар, жақсыңар ғой. 89-дар. Красавчиктер. Жалал аябай көп келиптир. Көрүп, мурунку көрүп жүргөн балдарды көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Буюрса бүгүн аябай жакшы деңгээлде өттү. Баягы Талас досум айткандай, баарыңыздар аман сендер жакшы отуруп, үйгө аман сен жетип алыңыздар. Буюрса ошо биз Амир Сабыз келбей калыптыр. Жардамчысын дейби. Азаматсың, рахмат, ыраазычылык, ошол барсан терең ыраазычылык. Эми бардык ыраазычылык сөздөн кийин мен жанымда турган Аскат таксырыбызга Аллах ыраазы болсун, куш келипсиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mevlimli orayında Allah Teala'nın atımıyla başlayımız. Birinciden Allah Teala'ya çekiz kana şükürler, baktılar olsun. Allah'tan gelişirse sürüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar olsun. Hormatlı dostlarım, mana bugün barımızı başımızda biriktirip oturgan uyuşturucularga tereң ыраазычылыктарды билдиребиz тугандар. Bir adamga, iki adamga tamak beriş ötө kıyıl tuganдар. 7 областты чогултуп, баарыңыздарга жеңдирип, ичирип, ойнотуп, күлдүрүп атканга бул өтө чоң кызмат, чоң жоопкерчилик тугандар. Ошон үчүн кызматчыларга бир ыраазычылык билдирип коюңуздар иншалла. Ар бир жерде жыйналышта эки жыйналыш бар. Бир жыйналышта Алла разы болот, бир жыйналышта Алланын ачуусу келет. Кайсы жерде Алланын ыраазычылыгы болот десе, Алланын сөзү улуктанып сүйлөсө, Алланын жолуна чакырса, Алланын кудуретин сүйлөсө, ошол жыйналыш отурушта тугандар жеп ичкенге сурак болбойт тугандар. Ал эми кайсы бир жыйналышта Алланын сөзү сүйлөнбөсө, Алланын кудурети айтылбаса, Алланын жолуна чакырбаса, ал жерден жеп ичкенден сурак болот тугандар. Ошондуктан кичине болсо Алланы улуктап коюң тугандар, Алла Таала улуу зат тугандар. Караңыздар, Алла Таала кудуреттүү зат тугандар. Сиз менен бизди сүйлөтүп атат, уктуруп атат, көрсөтүп атат, жедирип ичирип атат тугандар. Жеген ичиргенди дагы өзүнүн кудурети менен чыгарып атат тугандар. Ошого иншалла шүгүр кылалы. Жер бетинде канча деген окуялар болуп атат, баарыбыз маалыматыбыз бар.
Kırgızistanımızda tınççılık bolup atat, tokçuluk bolup atat. Emne sebebinен dese dağwattın mehnet bolup atkan sebebinен tugandar. Mehnet bolup atkan sebebinен üy bülöler jaynaşıp atat. Mehnet bolgon sebebinен mecit medreseler kurulup atat. Mehnet bolup atkan sebebinен siz bilen biz mintip oturabız tugandar. Bul dagı mehnetin sebebinен dindin bereketinden oturabız tugandar. Egerde dindin bereketli mehnet bolbosa mintip oturuş ötө kıyın ele. Sebebi bugün dagı kanca dostlar menен çoğun жүрөбүz. Kızmat kılıp atkan dostlar, alыс жакындан келген достор, бири-бирибиз менен ынтымак, күлүп жайнап, машалла, бири-бирибизди кучакташып, дос экенбиз деп таанышып, сүйлөшүп аткан бул өтө чоң ийгилик туугандар. Ошол иншалла ушул оюн зооктордо анча-мынча кемчиликтер болуп аткан болсо, бири-бирибизди таанып аткан болсо, кечирип коюңуздар туугандар иншалла. Оюн туугандар, бүтүп кетиши нерсе, сиз менен биз түбөлүктүү калып кетишүү доспуз туугандар. Акыретте дагы, бейиште дагы адам баласы да атасы качат, апасы качат, бир туугандары качат, сооп бербейт. Бирок туугандар, эң жакшы дос акыретте дагы соогунан бөлүшөт туугандар. Акыретте дагы сооптон беришет туугандар. Мына ушинтип мындай достошуп бейишке кирип кетет туугандар. Дос деген ушундай бейиште калган нерсе туугандар. Ошого иншалла акыреттин достор бололу, акча үчүн дос болбойлу, кыз үчүн дос болбойлу, байлык үчүн дос болбойлу, жана бир гана Алла үчүн дос болот туугандар. Акыретте дагы ушундай сыйдын үстүндө бейиштин көмө жемиштерин жеп отурганга Алла Таала насип кылсын туугандар. Алла разы болсун машалла. Кичте көрөк сүйлөп болсо кечирим сурайбыз. Эми көтөрөлү билекти деп Кудай берсин тилекти. Албетте жамгыр менен эл көгө, жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт туугандар. Бата кылайын дагы, андан ары буланта берет туугандар. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ala nabiyyina Muhammad. Cenab-ı Rabbim Allah'ın şu ayetlerden sözleri amal kılışına tevfik bergen. Cenab-ı Rabbim Allah'ın ayetlerini umuna koyup şu bol amal kılışına tevfik bergen. Alıstan jakından gelgen dostlarımızla kadamlarına soğuk durunca günlerini geçirgen. Büyük böyle tuğan ruhlu dostlarlık el yurt menen imanda İslam'da yaşarına tevfik bergen. Urpaklarından alım, karı, dindar adamlar çıkardın. Cenab-ı Rabbim Allah'ın özün razı olan işlerden alet kılıp koyun. 5 vakit namazlarga palvan kılgın. Allah yoluna çıkışlarını nasip kılgın. 3 günge, 40 günge, 4 ayga Allah yoluna çıkıp meynet kılıp bul ömürde meynetin üstünde can verişke barımızga nasip kılgın. Uşul bugünkü geçen uyuşturup atkanlarga da Allah Taala öylöden ıldıydan gelip atkan kırsık balelerden alыс kılgan bolsun. Bugünkü başımızı biriktirip alp barıp atkan dostumuzga dagı Allah Taala kılıp atkan işlerden razı olgan bolsun. Tübölüktü beyiş bolgan bolsun. Allah Taala жүрөгүбүздөгү дуа тилeklerimiz var. Her birimizden duа tileklerimizni Allah Taala kabul kılgan bolsun. Alıstan gelgenler amanetin üyüne жетip algan bolsun. Kırsıklardan, apatlardan alыс kılgan bolsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. İhdina sıratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Bir rahmetka minallah. Allah razı olsun. Asqat taqsirыңыздан бар болуңуздар. Asqat taqsir doğru aytты достор. Дос күн Кудайым сүйө турган, акыретте жардам тие турган деген чыныгы достордон бололу, акыреттик достордон бололу. Аллах буйруса. Эми меймандар келиңиздер. Баарыңыздар көңүл буруп турасыздар, назар салып турасыздар. Ала бериңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун. Жалаң жигиттер отурасыз. Ушул жерде 600 мырзалар отурат. 600 чакты. Караңыздар, мына ушул 89-жылдардын бүгүнкү жолугушуусун куттуктап келип отурган эстрада ырчы 2 айыбыз келип турат. Şu ayınlarına bir bol çağ koyuverim. Birincisi çakray sizlerge bir çağımdı çıkarma tartulasın Mirgül Kaparova'yı. Mırzalar sizlerden batımızlarga menin mırzam degen çağımdır deste. Canınızlarga bir deste olsun. Şartta oturamız. Just
Sizler için ölümden çubuğlasın. 89'lar varsınlar mı? Canım. Şarkılar büyük oluşu. Bayramımızlar kutlu olsun. Gelizler sizler için canımın benim canımın. 89'lar. Değil. Gelip otursanızlar hazır sıylıklardan tapşırma cem болады. Ошондуктан мүмкүн болсо эшиктеги досторго чакырып келгиле дипломдорду бизден кубокторду тапшырма жем болот деп чалып койсоңуздар эле жакшы болот. Келебиз. Сыйлыктарды тапшырма земине Жалал-Абад облусунун амирсабы Алмаз Карайбеков мырза менен уюштуруучу топтун сап башында турган Курманбек Ниязбековду чакырайын. Assalamu alaikum dostlar, 89'lar. Kuş sevsizler, Жалал-Абадка. Ben Алмаз Сағаев, барыңыздар, таныңыздар, а? Урматтуу достор, мына сиздер менен биздерди жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөрдү гана келтиребиз. Биз бу иш-чараны максаты жетөө балас биримдиктүү болуп, мамлекетибиздин, Кыргыз эли үчүн, жерибиздин бекем болушу үчүн, чегаран бекем болушу үчүн, Кыргызстан өлүп өсүш үчүн şu иш-чараны баштаганбыз. Ошондуктан урматтуу достор, не дейдилер? Бүгүндөн баштап şu иш-чарабыз мындан дагы өлүп өсүп, аягы токтобосун деген тилектерибиз бар. Урматтуу достор, 89'lar, kuş келипсиздер. Ne deydiler? Mına Жалал-Абадка geldiңиздер, bizden anca-mınca kemçilikler boldu. Sizlerden kechirim surayбыз. Men Жалал-Абад областынын Амирсап катары sizlerden kechirim surayм. Сыйлый Жалал-Абадтын атынан sizlerden kechirim surayм. Bizden kemçilikler bolду, kechirip коюңуздар. Урматтуу достор, сөздү кыскарталы, кийинки сыйлоо аземине кезек берели, сыйлоо аземин баштай берели. Сыйлоо аземин баштай берели. Азыр бул жакта жигиттер жардам берет. Спорттун түрлөрү боюнча азыр эки ресторанын эки жагына бөлүнгөнүбүзгө байланыштуу анча-мынча арабыздагылар ар жакта болсо түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Анда сыйлоо аземин баштай берели. Hazır Молдукбат, улантып, эгер биздин ырчыбыздарыбыз бар болсо, чакырып болуп, болбосо биздин арабызда мыкты таланттуу жигит бар. Ошол жигитти мен өз үнүм менен чакырайын деп турам. Баткендик Маширап деген жигитибиз бар, досубуз бар. Өзү музыкант, өзү оочу, өзү аткаруучу. Маширапты да кезек берип турам да. Маширап досубузга.
Ешқашан бүкпесін жол
Республикасының Жетідуан достығы ынтымақ іс-шарасында 1989 жылғылар арасындағы ынтымақ іс-шарада спорттық белдештің таш көтеру түрі бойынша өткөрүлгөн белдеште 3-ші орынды қамсыз қылғандығы үшін Қасымбеков Мақсат Чүй облысы сыйланады. Қасымбеков Мақсат Чүй облысы. Қасымбеков Мақсат Чүй облысы. Қасымбеков Мақсат Чүй облысы. Sırada çıkmayalı isteyen için Alamazsınız. Uçlar yanaştırıp duyguları boyunca öldürülmeleştiği ikinci oyunu kapsınganlığı için İsmailov Demirlan Oş ordusu. İsmailov Demirlan dostumuz var mı? Oş ordusu. Sıra görüşmemizden Dalışol başkanları boyunca birinci orunda kapsız kılganlığı için Batırbayev Kılıçlı Issıkköl oldusu. Batırbayev Kılıçlı Issıkköl oldusu. Batırbayev Kılıçlı Issıkköl oldu. Var mı? Eğer de bu jakta olursa nar jaktan tapşırıp koyuyoruz. Kılıçlı dostumuz var mı? Olacak oğlum. Baş bayrağı Issıkköllüğü. Jigitler ringi sportun türü tayak tartış türü boyunca 80 kg çeyinki salmakta turduğu beldeşte 3. orunda kapsılganlığı için Madaliyev Sirojidin Batken oldusu. Sirojidin dostumuz 80 kg çeyinki salmakta. Sportun tayak tartış türü boyunca 3. orunda kapsılgan Batken'lik dostumuz. Kol çarpı olacaklar. İkinci orunda kapsılganlığı için Şarapov Abduvali Oş oldusu. İkinci orun Şarapov Abduvali. Şarapov Abduvali. Abduvali ve Oşabralı. Sayılarından olsun. Dalışol tayak spor bütünü boyunca 80 kg çeyinki salmakta 1. orunda kapısı kılganlığı için Ali Zamirbek Kalasov ulusu. Atak oyun kalasızlar basın. Boyunca 80 kg'dan joğru ötkörülgön beldeşte ikinci orunda kapsılganlığı için geçiresizler 3. orunda kapsılganlığı için Kuşlarbek oğlu Kadırbek Narın oğlusu.
жігіттері. Қол жаулар. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Қырандар, азаматсыздар, бүркіттер. Ушул эле таякта түшүктөрү боюнча 80 килограммдан жогору салмакта экинчи орунду камсыздыргандыгы үчүн Малабаев Урмат Талас облусу. Малабаев Урмат Талас облусу. Таяк тартыштын 80 килограммдан жогорусу. Таластыктар. Албетте эми башпайга туугандар 80 килограммдан өйдө салмакта таяк тартыш боюнча биринчи орунду камсыздыргандыгы үчүн Эрменбетов Мирман Ош облусу баштайгы. Ош облусу биринчи орунду алып кетти. 80 килограммдан жогору Ош облусунун от ичкен жигиттери бүркүттөрү каршылады. Birinci orun. Emi kol güreşleri boyunca 80 kilogramga çeyinki salmakta öldürülmön belleşti. Üçüncü orundu kamsız kılgandık üçün Musabekov Bahtiyar Issıkköl oblusu. Musabekov Bahtiyar Issıkköl oblusu kol güreşleri boyunca üçüncü orun. Daha çok şükür. Ben koyuyorsun. Aynısı hakkında Galatasaray kol çalar olsun. Skor yapamazsın. Kol güreşleri boyunca 80 kilogramga çeyinki salmakta ikinci orunda kamsızlandığı üçün Adambayev Seyitqazı Oş oblusu. Adambayev Seyitqazı Oş oblusu. İkinci orun. Oş oblusu barışlarını Amir Sapparlı gelecek kalmalı. Harcında olsa vakit ötürmüyor. Bir öyle egerde girer tam olsa Oş oblusu ciddi girer. Kolçalar olsun. Alkışlar duralım. Çeyinki salmakta kol güreşte birinci orundu bağındırgan İsaev Rustam Çüye ulusu. İsaev Rustam Çüye ulusu. Respublika boyunca 3 yoldur çempiyon. Bilegi güçlü ülkede çıkan jigit. Dalışol kol güreşleri boyunca 80 kilogramdan öydü salmakta 3. orundu kamsızlandığı üçün Joldoshov Mukan Oş oblusu. Joldoshov Mukan Oş oblusu. 80 kilogramdan öydü kol güreşi boyunca kamsızlandı. Dostumuz geldi. Kolluk kuralı. Barakelle. Seyirciler kutlu olsun. Barakelle. 80 kilogramdan öyle salmakta kol güreşleri boyunca ikinci orundu kamsız kılganlığı üçün Saydılda Uğulu Talgat Batken oblusu. Saydılda Uğulu Talgat Batken oblusu. İkinci orun. Batken'in jigitleri kılanları var. Seyirciler kutlu olsun. Emi başmaya tuğanlar, kol güreşleri boyunca 80 kilogramdan öydü. Birinci orundu kamsız kılgan dostumuz Ümit Aliyev Asılbek Oş oblusu. Ümit Aliyev Asılbek Oş oblusu. Birinci orun 80 kilogramdan öydü.
2 жолку чемпион. Tuğanlar Kırgız güreş türü boyunca 80 kilogramma çeyinki salmakta 3. orunda kamsı kılganlığı üçün Arzukulov Zulu Jalalabat sıylanat. Arzukulov Zulu 3. orun Kırgız güreş Jalalabat 3. orun Amirsa Almasakay kaldı. Güreş boyunca 80 kilogramma çeyinki salmakta 2. orunda kamsı kılgan Özerkulov Salman Jalalabat. Özerkulov Salman 2. orun. Salman dostuz gelip koyun olsun. Bana geldi. Evi başbayge güreş boyunca 80 kilogramma çeyinki salmakta öldürdüğüm medleşte 1. orunda kamsı kılgan üçün Karabayev Bahtiyar Jalalabat. Karabayev Maksat Bahtiyar geçip oldular. Jalalabat. Bahtiyar dostumuz 1. orun. Bahtiyar dostumuz 1. orun. Jalalabat. Kolda turalı çıktı. Kolda turalı. Sportluk türü 80 kilogramdan joğru güreş boyunca 3. orunu kamsı kılgan Manalbayev Urmat Talas oğlusu. Urmat dostumuz uçakları. Talas oğlusu. Urmat bana geldi 3. orun Talas. Güreş boyunca 80 kilogramdan joğru Baygir Alçınız Talas oğlusu 2. orun. Değerli tuğanlar 1. orun başbayge 80 kilogramdan joğru Habibullah Kurmanbek Jalalabat 1. orun güreş boyunca. Jalalabat var mı? Hazır tozlu tuvaletinde Taşmatov Melis 1. orun Çiğ oğlusu Gira götürü boyunca Mustafalı İkinci orun Gira götürü boyunca Mırzakmatov Ali Talas oğlusu. Ey Talas çocukları. Yeni tuğanlar 100 metre çukur boyunca 3. orunu kamsı kılgan Jarkınbek Bolotbekov Oş oğlusu. Oş oğlusu 100 metre çukur boyunca 2. orundu jarıyalayıvereyle 100 metre çukur boyunca 2. orun Beksultan Suranbayev Oş oğlusu. Kaynadan Beksultan Suranbayev Oş oğlusu. Beksultan dostumuz yaratasın mı? Kulüplerin kulübü Oş oğlusu var mı? Çok şöyle, Amir Saftar gelip alıp koysan olur çiğitler. Hoşuna misal var mı? Çok olsa koyup duralım. 1. orunu tapşırabilelim. 100 metre çırpma boyunca 1. orun kulüplerin kulübü Nurgazı Esenaliyev Talas oğlusu.
Kalsın jigitleri. Keyingi sport türü arkan tartı boyunca 3. orunu kapsılan için Jalalabat komandası. Jalalabat komandası arkan tartış 3. orun. Jalalabat komandası başkanı mı? Arkan tartış 3. orun Jalalabat. Ooo jigitleri varsınlar mı? Arkan tartmay boyunca 2. orun Oş oğlusu. 2. orun Oş'tun jigitleri. Kapitan komanda gelip oğla. Azamatsızlar jigitler, Oş'tun jigitler. Bara geldi. Emi jigitler özgür kalışsınlar, özgür gördüңөр. 1. orundu tapşırığa gezek gelip kaldı. Arkan tartı boyunca 1. orun Talas oğlusu. Talas oğlusu. Talaslar söylever futbolcular. Жақсы шығарма тартып өтелі. Hazır futbol менен дагы калганын кийинкиде улантабыз. Жигиттер даяр турабыз. Келиңиздер анда. Болду Акмат кезек сизде.
Gelingizler bitleyimiz. Senin varın, senin varın, farklı olmaz bunun.
эми Курманбек Алмаз футбол боюнча сыйлуу бийлерин тапшырабыз. Төлөев Мирбек сыйланат. Мыкты футболчу Төлөев Мирбек. Төлөев Мирбек. Сыйлыктар болсун. Футбол боюнча мыкты чабуулчу Сыдыков Байсал. Ош командасы. Сыдыков Байсал. Ош командасы. Оштон бирөөлөр болуңуздар. Сыдыков Байсал. Ош командасы. Ош командасы келип коюңуздар. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Ош командасы. Кийинки номинация мыкты оюнчу Сыдыков Нурмухаммед. Бахкен командасы. Футбол боюнча мыкты оюнчу Бахкен командасы. Бахкенден ким? Капитан команда. Кел болот досуңуз. Құттықтаймыз. Дүйнеден кейін популярный спорттық түрі болған футболды мықты ойын көрсеткен үшін достарымыз бар болуға. Қырғыз Республикасынан 7 дуан достық ойыншы иш-чарада дал ушул кичи футбол түрі бойынша мықты дарбазачыны анықтаймыз. Достор, мықты дарбазачы Асқалиев Самат. Самат, красавчик. Стойлықтар қату. Шөлдің үстіміне чөпәкті болар. Эми жигиттер, орындарға өтөбүз. Кыргыз Республикасынын 7 дуан ынтымагынын 1989 жылдар арасындагы Элгиле достоошолу аттуу спорттук белдештик ички футбол түрү боюнча өткөрүлгөн белдеште 3-чү орунга капсырганлыгы үчүн ким деп турсаңыздар? Жалалабад командасы 3-чү орун. Жалалабадтын красавчиктери 3-чү орун Жалалабад. Жалалабадтын алгарлары, шумкарлары барекелде. Сыйлыгыңыздар куту болсун. Жалалабад. Жалындап турган Жалалабад. Медальдар кут болсун, сыйлыктар кут болсун. 3-чү орун Жалалабад. Сүрөткө чыгыңыздар жигиттер. 2-чү орунду жарыялайбыз жигиттер. Ким деп турсаңыздар? Өзүңүздөр калыс, өзүңүздөр көп болуңуздар. 2-чү орун Ысык Көл командасы. Ысык Көл командасы. Екінші орын Ысык Көл. Жігіттер Ысык Көл. Бақылған суретке шығалады. Еми анықтаймыз. 1-ші орын кім болды? Өзіңіздер қалыс болыңыздар. Суретке шығалы. Тағаттар жалы. 2-ші орын. Сәлемет болсын жігіттер. Ой,
Surat tartkan birinci. Tak, birinci olun jigitler. Birinci olun. Çekada açıp bulgan bak kendin jigitlerdi. Жеті обласынан келген 89 жылдардың футболистері қалған сыйлықтар құтты болсын. Мына ошол сыйлықтарды құттықтап, жалпы 89 жылдарды құттықтап келіп отырған мега эстрада жұлдыздар толып жатқан Нуралин Данияров. Çok rahmat, hurmatlı ağalar, barınızlar. Жеті туғандан келген жалпы 89 жылғы біздің сыйлы болған ағаларымыз барыңыздар, қош келіпсіздер Жалауатқа. Шығармашылығы керек. Құрметті достар, атайын біздің бүгінгі достық жолаушымызға келіп тұрған қадірлі қонақтарымыз бар. Точно секундтоздар ме? Жармашпы. Қалай жүріп? Кейбіреуді мен ауада жүремін. Бар ма? Не бар екенде? Машалла.
Kıyım jigitler, kandırcan bağıştı bilesizler. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly jigitler. Birinciden bütün alamda gökçeden yaratkan, oşal zattın buyruğu menen taqatda kumbatkan, çennefe yaratuvchi Allah Teala çeksiz makbular olsun. Jana Peygamberimizga jürögürdün en ötöründen çıkan salavatlar jana salamlar olsun. Makto jana salavattan keyin Allah Teala har dayım ortabızga ынтымақ, dostluk, birimlik bergen olsun. Çındığında Allah Teala mehrimdilödü mehrimdüsü, ırayındüsü, keçirimdüsü, uşunday ulu zat silmenen bizi yok yerden yarattı, kıçıragan güç verdi, akıl es verdi, ömür düz verdi, buna uşunçalık sululuk verdi. Bugün Allah Teala ciddi olasıga mümkünçülük verip, bağırdığımızda her bir yerden terip gelip, uşu yerine ынтымақ, dostluk, birimligine Allah Teala toptab koydu, şükürçülük kılaydı. Elhamdülillah tinçlikken yedi duvardan gelip uşu yerde sonun oldurağız. Yani hurmatlı olan, elbette bu topluluştan yedi duvarın başı birigüden maksat, ынтымақ, dostluk, birimlik bulundurgan olsa, elbette bu köp geçeyin. O 90'a çıkanımızda da bu şimdi cüröylese bulay verse. Kaçan maksat özünün ordunu anıqtab tavatırgan olsun. Eğer bu topluluğdan maksat sayasat olsa, bu topluluğdan maksat başka neyse oturamızda yok. Bir aylanma oluşu mümkün, andan keyin çarçılıp yok olur. Oşondan men aytarım, hurmatly birlikler, bazımız ынтымақ dostluktu saqlap kalışımız gerek. Aldaqıda barken men hazır aytып öttüm, albatta sizlerge de aytkanга dayarmın. Biz Kırgızstan 5 milyon kezibizde, benim dostlarım Kıtayga soylaga kirip atты. Oşolar taң kalıp atıp kelgenden keyinçe, barsa Kıtaylar suraytken Kırgızstan elinlerinin sanı kança dep. 5 milyon dese oyun bizni biriyle ayıl çağırıp deydi gelir mi? Bardığın birbirini tanısan gerek ha deydi gelir. Oşol dengelge yetişiriz gerek da, büyük bardığımız birbirimizni tanıyıp durgan dengelge yetişiriz gerek. Men 1983 Batken oblasi Batken rayonu Qarabağ ayından bolam. Bizde bilesizler, bu menin dostum bu, bunun ata-enesi Ayşe'den bulur. Bunun ağaları Ayşe'ye olur. İnileri Ayşe'ye olur. Eceleri Ayşe'de, kardeşleri Ayşe kardeş olur. Yani menin Ayşe'ma bir tiyiş görsün, kepirteki cüb olamı. Menin Ayşe'ma bir tiyiş görsün, duaga takıp koyalım. Bizde miting bolup ızıcı janjal bolgondan keyin bardıq aytат, ekинчи күчтөр пайдаланып кетти, үчүнчү күчтөр пайдаланып кетти дейбир. Nege? Biri-birimizi tanımagandıq üçün da. Bardığımız birbirimizi tanısak, demek uşuncanın ata-enesi Ayşe'nin de. Uşuncanın ağaları Ayşe var da. Bardığı birbirini tanıytırgan olsa, ne üçün miting boluş gerek, ne üçün toplam çıkış gerek. Ya bana dese milyoncu güçler gelmeydi, 10'uncu, 100'üncü güç gelmeydi. Bardığı tanıyım mı? Bol işiniz, benim dostum bu bunday kılmaydı. Sonra deyip bol vurmaktan getiriyor. Oşondan en negisi ынтымақ dostluk. Jana abette de aytkanım, hazırda ufağında aytayın, adam alası 3'e bölünür. Cavıp adam alası 3'e bölünür. Can bağar, mal bağar, el bağar bolup 3'e bölünür da. Bir adam can bağar dep koyat, o canını gana bağar. Ke dost bilan ko'tarishib qo'yaylik. Ma'quda sen ko'tarasan, o canını da jirot da. Apar qo'y boldan. Narxini olib kelaylik, devletçi bor. Ke deb ko'tar, sen ko'tarasan, o gönlü de jirot da. Aparıp koyat, oh terlep ketdim. Ke qanday olaydi? İşte bu pansiyon. Burası bu can bağar da. Anan terişip koysa hazır kelem degen boydan içim orup ketdi, tuvalette sen bütküçe çıkmaydı da olur. Bunu can bağar, bunday adamdan Allah saklasın. Ekincisi mal bağar dep koyup, bu dünyası gana toktayıp, hiç kimge beremeyip, özü dağı jebeyip, özü jebes, itke bermez dep koyup, bunday adamdıca. Ahırda ölüp keteverir de bu mal bağar. Malları sevmeyiz, özü mananday bolup kalar. Mal bağar. El bağarı degen var, maşallah, 89'un bardığı el bağarı boluş gerek da. Özü de biraz olsa da ana dostum kıynalıp berip turaylı, dostu olsa bizde dağı bolup deyip berip. Oşondan bardığımız çın yürekten men el bağarı bolamın da niyet kılışımız gerek. Bardığımız da kolumuzdan gelir. 89'lar kıyınsızlar, ben işelim. Azamat, başkaca jigitsizler.
Просто башка айтпайча өзүңдү билбейсиң да шалып кылай чейди бересиң да туурабы? Ооба сен жигитсиң, башкача нерсе чыгат. Жигитке жеңилмеш өнөр аздык кылат деп да. Өнөрүн көргөтүп, ынтымак, достукту сактайбыз, урматтуу тууган. Эгер максатты туура пайдалансаңыздар, бүгүн ушул нерсени көрө алган канчалаган адамдар бар да. Мана өзүдөн өзү болуп аткан жок. Эгер кимдер уюштурууну өткөргөн болсо, ошолор билип атат да. Мунча адам башы биригиштен жогору жака кайрылган, олордон уруксат алган, мына жерлерге уруксат алып, толук азыр Кыргызстан боюнча маалымат бар да. Кимдер келет, олар не болот, коопсуздук, баардыгы каралып, анан кийин келип атат да. Ошол эле учурда урматтаган ушул нерсени түшүнбөгөндөр айтат, бул жакшылыкка алып барбайт деген жалаң сөздөр болду да. Түшүнбөгөндүгү үчүн биз эле 83 былтыр сүйлөп өткөрдүк ба? Досторум түшүнбөгөндүгү үчүн ысыраф болот, мынанын не кереги бар дейт да. Ысыраф болот, ушунчаны анакка жардам берип койбой кел берейин десең бербейт. Жөн эле сөздө, курук сөздө мынча. Урматтуу тууган, Кудай буйрса башыбыз биригип кала турган болсо, достук ынтымак болуп кала турган болсо, мындай нерсенин давайын кылабыз да биз. Давайын кылабыз. Максат ошол, урматтуу тууган. Азыр ысырафтай көрүнүп атат, азыр текке кеткендей көрүнүп атат. Жок, максат ынтымак, достук, биримдик боло турган болсо, мунун далайын кыласың. Эгер булай бул ынтымак, достук болбой турган болсо, айта берет, эч ким кылбайт да мынча. Айта берет, бул ысыраф боло турган анага жардам берип койбойбу, анага үй салып берип койбойбу, макул кел десем, мен кичине кыйналып атам. Эч кимге жардам бербейт да. Ошондон достор, не кылабыз? Баардыгыбыз максатты бирге алабыз дагы, бири-бирибизди тааныйбыз. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деген сөзүбүз бар да. Баардыгыбыз жер таанып, эл таанып, бири-бирибизди билип кала турган болсок, манаяктагы түшүнүк дагы, эски жаман ойлор дагы жоголот да. Мен билем, мен досторум Баткенден чыккан эмес, барбай туруп көрдүк туугандарды жамандай берет да. Олар мынандай экен, чубалы, маска бардыңбы? Жок. Көргөнсүң, жок, мен уктум да. Сен уктуң, сен биринчи барсаң. Дарбазага тыкылдай берип, баары дарбазада эмне акылган, олар даватты бекер кылып атат. Тынчтыкты сактап алыңыздар. Ошондон атат, нарынга барбай туруп эле биякта туруп не кылат? Куайчы олар мынандай. Бардыңбы? Жок. Барсаң алар тааныбаса деле бир койду өзүнө союп берип коет. Барган эмес, акылы жетпейт да. Ошондой эле ал жактагы бияка өтпөй туруп эле, ояк бардыгы сарып да. Бияка өтпөй туруп эле сарып дей берет да биякта. Келсең менен көрөсүң, ким сарып, ким кыргыз, келбей туруп эле. Ошондон бардыгы аралашса, түшүнүк, ой, фикир өзгөрөт, урматтуу тууган. Анан не кылат? Колу дагы узуныраак болот. Алхамдулилlah биз илимдибиз, кайра барсаң сыйлай урматтуу тууган, досторду азыр тааныштырып койдук да, бардыгы жыргап калды. Неге? Пайдасын азыртан көрө баштады да. Бир-эки досторубуз Баткенден чыгып, Жалалатка келип, машинасы бузулуп калып, 83 барбы дегенде Жалалат оптун барбы эле. Аны алып келип чайга отургузуп коюп, айтпай машинасын оңдотуп келип коюп коюптур да. Бу чай ичип отурат, кыжалат да, качан бүтөт экен депчи. Бүтүп эшиктин алдында турат, онун кабары жок. Достор, ананы оңдосо жакшы болот десе, таппы да. Бүгүн жатып кетсеңиз, месте дагы да жок кетип калышы деп. Макул да. Бензин дагы толтуруп коюптур да. Ал инсан абдул ихсан, инсан бул жакшылыктын кулу да. Şu jığınören, tutuğa sıyınören de aylar yok da. Rahma, kantip razıcılığını bildirişi bilmiyor. Üçte onlar ketotunda dostlarım çay içip ketip koluma da tıyın karmanıp koyup da. Boldu aldın, oturgan yer boşuna aytadı. Katını kadar maktanat da, bilesin de, men barganda kanday meni sıylattılar der. Oşantan mına biri getirgan bolsa, erten bu jakta bargandan keyin үйдө bular surayt, bardык жакшылыктарын айта беребиz. Bardык жакшылыктарды. Bilesiz, men efirge чыгам, azır TikTok, suroonун 99% бүт бардык урушкандар суроо берет да. Жекече номеринизди берсеңиз, личкаңызга кайрылса болот депчи. Макул десем, катыны менен урушкан, eri менен урушкан, үй бүлө десем, кайненеси менен, келини менен, кошуп бүт деле урушкандар да.
Аларга жооп бериш керек да. Көрсө, изилдеп көрсөң, бизде жамандагычтар көп экен да. Мактагычтар жок экен. Не кылып отурасың? Бекерчи, баласы бекерчи отуруп жамандап шугап атат. Жамандай деле берсе, өзүңдү көрүп өстүргөн апаңды дагы жек көрүп калат экенсиң да. Жамандай деле берсе, сүйүп жүрүп алган аялыңды деле жек көрүп калат экенсиң да. Жамандай деле берсе, сенин дүйнөгө келишиңе себепчи болгон атаңды дагы жек көрүп калат экенсиң да. Бой, подозрительный көз менен карап апаңды дагы өзүңүз кийип ишөткөн турбайсызбы депчи. Мактаганын себебинен эч ким урушпайт экен да. Досен, не кыладың, мени мактап койсуң, мени окпай калат дедимби? Кыргызстан кичине деп батырып болуп калат. Экинчиден мактаба, дебейт экен да эч ким. Кыяматка чейин эч ким урушпайт экен да. Сизди мактады го, сиз рахмат кече кичине кызмат кылып койдуңуз да. Даярсыз дагы деп келем. Ошондуктан баардыгыбыз бири-бирибизди мактап үйрөнөйүк. Ушу маданият жок экен да биздечи. Мактайт экенбиз. Бул жумуштан кетип, ордуга страшный бирөө келип турганда ошондо мактайт экенбиз да. Өткөндөгүндөй жакшы болчу депчи. Же өлгөндөн кийин анан мактайт экенбиз да. Арты кайрылып болсо жакшы адам деп. Ошону азыр да айтып берсең өлөсүң. Азыр да бири-бирибизди мактай өрмөтүп турган, анан эң негизгиси биздин бул аламга келген максатыбыз ибадат, намаздарыбызды таштабайлы. Намаздарды окуйлу. Караң, биз менен достордун канчасы дүйнөдөн өтүп кетти. Туурабы? Бүгүн ардан Куран да окуду, 89 бирок дүйнөдөн өтүп кетти. Ал эмес өзүбүздүн балабыздын, кызыбыздын жаназасына күбө болдук. Эртең кечти биздин дагы жаназабызга күбө болот да бирөө. Баары анын биринчи сизге келет, же мага келет да, баары кабар келет да. Бактияр дамына өлдү деген кабар келет да, туурабы? Же бул дүйнөдө тургук болуп калып кетеби? Ошондон урматтуу достор, бири-бирибизге айтып, намазыбызды да окуйлу. Албетте сиздерге сүйүнч катары мен айтып кетейин. Мына Абдул Вахаб дамыла. Келин дамыла. Мына мен менен Арчебеште бирге окуган. Эң алдыңкы окуп бүткөн дамылдар. Просто YouTube'га чыкпайт, интернеттен көрбөйсүздөр, ошондуктан тааный элексиздер да. Мени көп көрүүдө таанып калдыңыздар да. Мына 89 болот. Сиздердин дамылаңыздар, Машалла. 89 номерин алып алдым, ийбай 3 суроолду ушуга бере берем. Дос кандай болот деп эле бере бересиз, тартылбай сурайсыз. Менен бир-эки сурасаң жооп беремден ачууң келип кетет, же чордига тыгышайын да. Нике нормально десең депчи, болду, бул өзүңүздөрдүкү. Бойлоктон келсеңиз, нике бекер. Сурай албайт да сизден, туурабы? Дос канча бересиң деп элбайт да. Өзүңүздөрдүкү, машалла, алымыңыздар бар, илимдүүңүздөр бар. Дагы арабызда билинбеген канча карылар бар, канча илимдүүлөр бар. Ошолорду урматтап, ошондо силер алдыга ошону салып алыңыздар. Амырсаптар жете областын амырсабы барбы? Жете үстүгө муну амырсак кылып алсаңыздар дагы жакшы болот. Өзүңүздөр чечесиздер, менимче деле сунушум урматталган. Анткени амырсак болбосо шайтан амырсак болот да. Багытты туура, шариатка туура келип кылабыз. Туура келбейби, болду токтотобуз. Анткени урматтуу турган 89 болгонуңуз менен уже 40ка барып калдыңыздар да, туурабы? 35 элестетиңби? Уже алды кыз берем деп калды уже. Жакында эле эмне болот? Кайната болот, анан эле таякта чоңата болот. Жаштыгыбыз калган жок. Кыргызда сөз бар. Кыргызды Кудай урарда, эркекти Кудай урарда, 50-нде жаш болот деп. 40ка чыксаң дагы эле көчөгүн эки жакка булкулдата бербей. Уже жаштык кетти урматтуу туугандар. Бири-бирибизге айтып, машалла, намаздарды окуп, дамылыбыздан маселелерди сурап, толук номерин алып алып, байланышып, баардыгыбыз бири-бирибизге кайрылып турабыз. Иншалла баары жакшы болот. Аллах Таала баардыгыбыздарга ынтымак, достук, биримдик берсин. Келечек алдыда урматтуу тууган, артка кайтыш жок. Баардыгыбыз бири-бирибизге айтабыз, жетпеген досторго жеткирсеңиз, анан дагылар келе баштайт. Күндөн күнгө саныңыздар өсөт, Кудай буйрса. Качан келген жакшылыктарды айтып, буга медалдарды көрсөтө берсеңиз, барып үйгө илип койсоңуз, аяштар көргөндө бири-бирге мактана берсе, өткөндө биринчи болот. Акканда дей берсе, алдыга жете бересиздер. Аллах Таала дагы бир жолу ортоңуздарга ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик берсин. Дамылага сөздү берейли, өзүңүздөрдүн досуңуздар, өзүнүн жалпак тили менен кичине түшүндүрүп берсин. Бисмилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы отурасыңарбы?
Машалла, Алла разы болсын. Мен ушу Жалалаттан болом, ушул жерде турабыз. Жакшы кызмат кылып атышат болуш керек, балдар биз кылып айтып коюшубуз керек. Алла разы болсын, иншалла келгениңерге ушинтип токтолгонубуз, бул Алла Тааланын айкөлдүүлүгү, жакшылыгы, берекеси да. Эми эки бир туугандын башы биригиши кыйын болуп атат да бүгүнкү дордочу. Эки адамдын башы биригиши кыйын болуп атат. Ушунча адамдын башы биригиши Алла Таала Куранда айткан, эгерде сен жер бетиндеги бардык байлыкты ошо адамдарды башын бириктириш үчүн сарптасаң дагы алардын башын бириктире албайсың депчи. Аллах Таала бириктирди депчи. Ошол жерге бардыгыбызды Аллах Таала бириктирди да, машалла. Алла Таала кабыл кылсын. Алла Таала Куранда бул достор туурасында айтат: "Алахилlahu ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin" деп. Кыямат күнү достор бири-бирине таквалардан башкасы душман болот дейт да. Биздин ушу достчулугубуздун себеби, максаты болуш керек экен. Максат эмне десе, жамандыкка себеп болбостон, бирөөгө жамандыкка себеп болсо, күнөө ишке себеп болсо, тозокко түшкөнгө себеп болсо, ошондо анан бул ушул досумдун себебинен мен ушундай травма жолго жүрүп калдым эле, досумдун себебинен ушундай болуп калдым эле деп бири-бирине кармай деген да. Эми ошол достчулуктун максаты эмне болуш керек десе, жакшылыкка, бул дүйнөбүз дагы, акыретибиз дагы жаркыраш үчүн ошо достукту бекемдешибиз керек экен да. Максат ошол болуш керек экен. Бирибизге жакшы иштерге жардам берүү, туура жолго түшкөнгө жардам берүү. Кыямат күнү адамдар, достор ушундай бир жамаат отурат дейт да, минбарлар, нурдан болгон минбарлардачы. Анан пайгамбарлар, шейиттер суктанып айтат дейт. Булар кимдер депчи? Ошондо айтылат дейт, булар дейт ар кайсы уруулардан, ар кайсы жерлерден ар күндө адамдар келишти, бир жерге чогулушту, мени эстешти, менин улуктугумду айтышты, тозок бейиш турасын эстеди. Эми буларга менин бейишим важип деп айтат экен да. Буларга мен бейишке киргизем депчи. Неге десе, ошол мына ар бирибиз ар кайсы жерден токтолдук, Алланын улуктугун уктук, машалла, өтө жакшы болду да, Кудай кааласа. Анан хадисте дагы келет дейт да. Бирөөгө кетип атат дейт. Мисалы дос-доско кетип атат, же болбосо ушул ар кайсы жерден келдиңиздер, машалла, ар областтардан. Периште чыгып айтат дейт, эмнеге кетип атасың депчи. Анан мен дейт, Аллах үчүн эле зыярат кылганы кетип атам деп айтылат дейт. Жүрөгүндө ошол ниет бар да. Сен карызың жокпу, же кандайдыр бир анда аласаң бересиң жокпу десе, жок. Аллах үчүн эле ушу досту зыярат, достор менен чогулганы кетип атам десе, периште айтат дейт. Сенин күнөө иштериң баары кечирилсин, сенин кадамдарың берекелүү болсун, өзүңдүн жайыңы бейиштен куруп алган деп айтылат дейт да. Ошого мына ар кайсы областтардан, ар кайсы жерден келдиңиздер, Алла разы болсун. Ниеттерибизди түздөп алсак, иншалла биздин ушу сиздердин келгениңиздер дагы жөн болбостон сооп да болду, зыярат да болду. Мына бирибизди таанышып атабыз да. Ушунча адамдын бирибизди тааныганыбыз, бирибиз менен зыярат кылганыбыз, Кудай кааласа бул чоң бир ийгилик болуп эсептелет. Мына 7 областтын биригиши дегени Аллаху акбар, өтө бир чоң нерсе, достор. Дос, өзүм жерден берейин. Аккордеон менен өтө соомдурдайт Машрап. Машрап аккордеондун мойнуна илгиче биз аркан тартыш боюнча кубокту жана толкундан унутуп кетти, биз ушу кубокту тапшырып боло албастага өзүң болуп менен. Талас жигиттер келип алып коебузга. Кубокту аркан тартыш. Баракелде, мыкты оюн көрсөттүңөр чынында. Талас командасы бар болга. Таластын жооңдун болгондары баракелде. Ай баракелде. Красавчиктер. Достор деген өзү да билейин да.
Kışın külüp olsun carışlar, kaptadan sayap kerim alslar. Silir bardak çeçil çürüdüm, dostum turmuşumdan kavuşmadı. Dostum imanla çın salgılaçı, dostum yerde büyük canlılaçı. Göz görsün şaşacaklar kaldırına, gözüme uçulmayla kavlaçı. Dostum cacaş boynum kavlaçı. Bir hazır arzuyumdan aldım, suyunun bir sinir gülazım. Siyirden asıllarla kuş oluna, mini çarakkanlar razım. Dostum eyvalacın sallacı, dostum yerde büyük canlacı. Göz görsün caşıcada kaldırına, gözüme uçulmayla kavlaçı. Dostum cacaş koygan kavlaçı. Burada etkinlik olup bitti. Cazayı candır basılbay, canavın tür yazılbay. Hastanay bulup basan gönlüm benim açılbay. Canlancı cazın delili, hazır seni getirdi. Canlıram beni taştan, can olur kara koy boy. Cazını canlı settin mi? Yaşamın içindeki kayrasın çeke. Hani çabaleke, hani çabaleke, uçan seyizleri. Ay şaman şaman, buzla çaçındı, min sabata baran, cazıp tatındı. Beni sizin sizmez, beni sizmesin, hayalımda tattın, cazım atındı. Aynı milletim biri, siz muhalifin sure. Hakim bir kınay kalsız, ben suyumdu. Hoşuma iman
Arno konsertten görüşecek mi? Hazır. Davet kaytalarını da koyalım. Жалалабад областының ұйыштырушы тобының атына мынандай сарпариямыз бар. Қырғыздың ұлттық киімі шектен бабай қалпақ. Бұл бізден сіздерге болған разылығымыз. Қалаушылардың сақтаған ашылық, Ағыр облысының жігіттерін ойыштырып, ысық суығына күйіп, тоңып дегенде, қалаушылық жалалшыларымызға баштап келді. Бұл да өзінше чоң күйшіп. Бұнакей, бізден жігіттер ұстады, сіздерге абдан разымыз. Ушыл құтты жалалшыларымызға хош келіпсіздер. Барына да, жоғына да, азына да, көбіне да разы болып, ел жұртымыздарға салам айтуыңыздар, ең башқысы. Құдайымызға жақсылықтарда башымыз берекет болсын. Алдыда ене жақсы сөздерді арнап, бір ауыздан сөйлеп, ана бізден агрессаттар жиынтықта берсе. Үстіміздегі жауылған жапан, бақай қалпақ, болдағы жөнеле белгі емес. Тайғышылы Ағыр облысының басында тұрып, ақыл кеп кеңес жол көрсетіп мұнай баштап келдіңіздер. Бақай бабасының жолын жолып, келешекте мұнай бақиып, құдай бұйырса ел жұртты баштап, жігіттерді баштап жүріңіздер. Болдағы Амир Сапықтағы өзінше чоң түйшік. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қонақтар, достар, еңбегін жетекшілік бітірген достар болып, рахмат барыңыздарға, алғыстар беріліңіздер, жол ұзақ болсындағы ішіңіздерді керегіңді тоқтатып, бізді жинап келгеніңіздерге рахмат. Арнайым Амир қош келіпсіздер. Ынтымақты болайлы, берекетті болайлы, ешқашан ұрмаңыздар. Үй-бүлеміздер мен бала-шағамыздар мен тыныш болыңыздар. Ынтымақты болайлы достар. Жер тобылас, ынтымақты болайлы. Құдай бұйырса кейінгі іс-шара Нарын облысына өткіземіз. Нарын облысының Амирзауы Манас болсына береміз. Ассалаумағалейкум. Құрметті достар, дайындалар. Әңгімелер осы жерде отырып, içilip жерген Аллаға çeksiz şükürler olsun, ıntımağımız bekem olsun.
Жалагеле жакшылыкта сыйдалашып жүрө берели. Иш-чараны этеге келип нарынга тегин тогу тапшырып берилет. Кудайым буйруп Аллах кааласа биз сентябрь айында сиздердин баарыңыздарды жалпы жолуңуздар менен ушундай көпчүлүк менен тегин тогу күтөбүз. Достор, тегин тогу күзүндө аттанабыз. Келип биздин сыйыбызды көрүп, чыныңыздар менен таанышып кетиңиздер. Алар жогоруда айтып кеткенден, буюрса иншалла сентябрдын ортосуна тууралабыз. Ошого барыңыздар, Нарындын эли чапчаган, кыл жайнашан атчаны, уйкуга жаткан арстандай, унчукпай уктап жатканын, ойгонуп кетсе кокустан, оккого каршы чапканын, ойгонсо тоолу ташкылап, томкоруп тоолу баскылап, токтотуш кыйналмайды. Кеткени жеге жаткырат деген. Сиздер билиңиздер. Баракелде, мына ушул Нарындын Амирсабына терең каршылык. Ар дайым кыргыз эли сөз баккан эл, мына ушул сөздү багып жүрөбүз. Эмесе жигиттер көңүл бургула. Мына ушул эстафетаны Амирсап, биздин Амирсап, Нарындын Амирсабына салтанаттуу түрдө ушул сыйлуу устуканды, учаны расмий түрдө тапшырып койсо, кол жактан жигиттер. Урматтуу достор, учагында өзүнүн кадыр баркы бар. Ошон үчүн Алмаз Досумовдун учагында эмеси $100 колунда. Арыңыздар, максаттар жугуштуу болсун. Катарыбыз Нарында жолугушканча түгөл болсун. Дагы көбөйөлү. Амирсап карашылык кийинки кезекте жана сүйлөгөндөргө узата берели. Ордону уштан келген Амирсапка кезектелели. Келип койдосун. Ассаламу алейкум. Дагы биз олубуз 7-89 2007 бүткөн классташ достор. Куттуу Жалал чергесине кош келипсиңер. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Ушу 7-дуандан ушу жигиттер жүрөгүндө жалыгы бар. Ушу достор болгон сүйүүсү бар жигиттер, чын эле кыргыздын мыкты жигиттери келип отурасыңар. Рахмат силерге ушунча бардыгына келип бергендер үчүн. Жалал жигиттерине ыраазычылык, ушунча баланын башын бириктирип, оюндарды өткөзүп, чайнаны тартуулап аткан үчүн силерге терең ыраазычылык. Bundan dagы ушундай ынтымагыбыз күчөйбөсүн жигиттер, Кудай кааласа Нарынга сентябрда баардык өз аман эсен дагы көпчүлүк жамаат менен толукталганын насип этсин. Рахмат. Орыстың жігіттері бар болуға. Эми таластың жігіттеріне өрелі, Сикөл жігіттеріне өрелі. Гөл, гөл. Қасиетті гөлді өрелі. Ассаламу алейкум, урматтуу туғандар, алтындан кымбат. Барыңыздарды Алла Субхана Тағала Аль-Камил деген атын жооп жатат. Мен бардык мактоолор Аллага болсун. Сүйүктүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар болсун. Эр кайсыда жолугуп алган аттылык, болбосо, пайгамбарыбызга салат айтылмаса, ал жерден Алла болсун дейт, ошон үчүн айрылабыз. 200 болсо да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салат айтып алабыз. Алла Субхана сиздер менен биздерди ушундай жакшылыкка чогулуп жатканга миң шүгүр айталы. Алла Субхана бир кол чогултуп койду, байлыгы чогултуп, бүгүндө чогултуп койду, түгөлдөргө чогултуп койду. Сиздер менен биздер ошондой болгон. Эми текиш программабызды ушундай жакшы жайкалган, жабалашкан жолду амандашып, тезок сурап миң шүгүр айталы. Эми бүтүндөр деп айтабыз. Allah Subhanahu barımızı çöktürse iman versin, hidayet versin, dura yol versin. Anamın cevap diyeceklerine Allah razı olsun. Hazır 2 kişi, 3 kişi orada iyi olacaklar. 2000'den aşk kişinin ortadasında. Allah razı olsun. İçinden gelmişlik olsa, bizden gelip kalan mevcutluğumuzdan geçici çok ederiz.
жалпы өзүнүн атынан ысыкөз атынан да сурайбыз. Мындай кызды жакшы сөз бар, чоң тойдо кызы болот деп. Байкоосунда да биз баягы үзүк ичинде кемчиликтер болуп, промес сөз сүйлөп алсак, инсанчылык болуп, топтон бирдеме болуп алсак, аркандарыбыздан баштап сөз сүйлөп алган болсок, баардык Жалал-Абадтык туугандардан, жекелей Жалал-Абад эмес, жети туугандардан кечирим сурап өтөбүз бөлүмүн атынан. Астыңардан, баягы бул жерден келгенде эмне? Баягы жакшыбызды көрсөк көз адам өсөр экенбиз да, жаманыбызды көрсөк көз ушул кетип экенбиз. Ошол үчүн кайсы болушун карабайлы, жакшы жагыбызды карайлы. Иншалла Манас дос айткандай, эми арында барыбыз мындан да көбүрөөк барганга, мындан да өзүбүз көбүрөөк сыйлап беребиз да. Ошондой ынтымагы бар элди. Балдар бири-бирин батыр дейт, ынтымагы жокмун дейт, бири-бирин кагып дейт. Ошон үчүн сиз элибизде ынтымактуу, батырлык кажет эле. Алла Субханала канчалык өмүр берген болсо, ошол өмүрдө сиз менен бизди сыйлап өтөбүз тургандар. Бигөрөңүз менен то, сый урмат биз болгон. Алла Субханала сиз менен биздин башыбызды бириктирсин ардайым. Көбөйбөйлү, азаялы тургандар. Баарыңыздан Алла разы болсун. Жалпы Жалал-Абад мыкты, силерге баада коя албай калды. Он десе он да болуп кел, алтын десе алтын да болуп кел тургандар, чоң рахмат силерге. Таластан келипти да досум. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум 89-тар, баңбы? Жалпы эле жерде кызмат кылган, ошо даярданган жигиттердин баарына тамак ашты алып келип кызмат кылган ушул кафе ээсине, кыздарга баарын Аллахым разы болсун. Кыргыз бири-бирибизди сыйлап эле, бири-бирибизди алдыга түртө берсек эле, ийгиликтердин баарын жарыта беребиз. Иншалла биз немеле таңлап экен го араптар, бейиште жашайбыз депчи. Биз бейиште жашайбыз да. Анан кийин ыйманга бекем боло берели. Бири-бирибизди алдыга көтөрө берели. Бекенибизде тынчтык боло берсин. Ар дайым ушул жакшы тойлордо бири-бирибиздин жакшы жагыбызды ашырып жүрө берели. Анан бизде баягы бир аз өзүбүздүн немебиз бар эле, символический тапшырып коелу, Алтай областынын атынан. Кадай кылган уруксаттар, эми жыйынтыктай берели, уруксат бересиздерби? Урматтуу 89-дар достор, бүгүнкү Жалал-Абад областында, тагыраак айтканда Жалал-Абад шаарында болуп өткөн ынтымак достук жолугушуубузда анча-мынча билип же билбей кетип калган кемчиликтер болсо, жалпы Жалал-Абад областынын жигиттеринин атынан кечирим сурайбыз. Демек, бата берелиби, волейболду да жыйынтык таппай эле. Эми жигиттер, орундарга өтөлү. Албетте ушундай мыкты оюндар кыл чайнашкан мелдеш болду. 3-чү орунду камсыз кылган Ош командасы. 3-чү орунду камсыз кылган Ош командасы. Командалар мектепте медальдарыбыз бар. Ош командасы толук камчы көзү бар, алты оюнчу. Келип калган жигиттер. 3-чү орун Ош командасы. Ош командасы. Оштун экинчи құрама командасы. Сүрөткө чыгуулар, жигиттер. Барекелде, сыйлыгыңыздар куту болсун. Кийинки экинчи орунду камсыз кылган команданы тааныштыралы. Волейбол боюнча экинчи орунду ушул эле Ош командасынын биринчи құрама командасы алыптыр. Ош 1 командасы. Биринчи командасы Оштун. Оштун биринчи командасы.
болсын. Құттықтай студенттік школ істеліп жүр. Кәдімгі Эми биз күткөн биринчи орунга жетти. Жигиттер оюнду өзүңөр көрдүңөр. Алыспаңар бердей болуш керек. Волейбол боюнча биринчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Жалалабад командасы. Жалалабад командасы биринчи орун. Жана ошондой эле волейболдун символикасы болгон кубок. Жалалабад командасы. Жалалабад облусунун командасы. Биринчи орун. Биринчи орун. Медальдар. Жана ошондой эле кубок. Жалалабад кейде Талас, кейде Сүкөн Талас дегенде ең башкысы Мағлұсы қарабасын. Жеті дуан берімдіге күчөй берсін. Жалалабадтың жігіттері, ағалары, бүркіттері Ашылып өтірес, күн болсын. Сыйлық болсын.